Ni itangazo ry'ibyemezo by'inama y'abaminisitiri yo ku itariki ya 13 Nyakanga 2023 kwa kane tariki ya 13 Nyakanga 2023 inama y'abaminisitiri yateraniye muri village Rugwiro iyobowe na nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Ni inama y'abaminisitiri yemeje imyanzuro y'inama y'abaminisitiri yateranye ku itariki ya 6 Kamena 2023. Inama y'abaminisitiri kandi yagejejwe amavugurura y'ingenzi ateganyijwe mu rwego rw'ubuzima. Inama y'abaminisitiri yemeje imishinga y'amategeko ikurikira: umushinga w'itegeko rigenga imirimo y'amabanki, umushinga w'itegeko rishyiraho ikigega cy'ubwishingizi bw'amafaranga abitswa, umushinga w'itegeko rigenga ubusugire bw'urusobe rw'ibinyabuzima, umushinga w'itegeko rigenga amashyamba n'ibiti, umushinga w'itegeko ryerekeye amakuru y'abagenzi mbere yo kwinjira mu gihugu ndetse n'amadosiye yabo, umushinga w'itegeko ryemera kwemeza burundu amasezerano hagati ya Repubulika y'u Rwanda na Repubulika y'Ubufaransa yo kuvanaho gusoresha kabiri ku byerekeye imisoro ku musaruro n'ikumira ryo kutishyura umusoro n'inyerezwa ry'umusoro yashyizweho umukono i Paris mu Bufaransa. Umushinga w'itegeko ryemera kwemeza burundu amasezerano y'impano hagati ya Repubulika y'u Rwanda na Banki Mpuzamahanga y'Iterambere, ikigega mpuzamahanga gitsura amajyambere yerekeranye n'impano y'inyongera ya kabiri igenewe umushinga wo gutunganya imihanda y'ubuhahirane bw'icyaro yashyiriweho umukono i Kigali mu Rwanda. Umushinga w'itegeko ryemera kwemeza burundu amasezerano y'inguzanyo hagati ya Repubulika y'u Rwanda n'ikigega nyafurika gitsura amajyambere ADF yerekeranye n'inguzanyo igenewe gahunda y'u Rwanda irambye yo gukwirakwiza amazi n'ibikorwa by'isukura yashyiriweho umukono i Kigali mu Rwanda. Umushinga w'itegeko ryemera kwemeza burundu amasezerano y'inguzanyo hagati ya Repubulika y'u Rwanda n'ikigega cya Saudi Arabia gitsura amajyambere yerekeranye n'inguzanyo igenewe gukwirakwiza amashanyarazi mu turere tumwe tw'igihugu yashyiriweho umukono i Kigali mu Rwanda. Umushinga w'itegeko ryemera kwemeza burundu ko u Rwanda ruba kimwe mu bihugu bihuriye ku masezerano y'i Dakar avuguruye yerekeye umuryango ushinzwe umutekano w'imikoreshereze y'ikirere muri Afurika na Madagascar, ASESNA, yemejwe i Ouagadougou muri Burkina Faso ashyirwaho umukono i Libreville muri Repubulika ya Gabon. Inama y'abaminisitiri yemeje amateka akurikira: iteka rya perezida ryerekeye inama ngishwanama yo kurwanya akarengane na ruswa, iteka rya perezida rigena ibikoresho bigirirwa ibanga by'urwego rw'u Rwanda rushinzwe igorora, iteka rya perezida rishyiraho abagize inama nkuru y'urwego rw'u Rwanda rushinzwe igorora, iteka rya minisitiri w'intebe rigena intego, inshingano, imbonerahamwe y'imyanya y'imirimo bya minisiteri y'urubyiruko, iteka rya minisitiri w'intebe kandi rigena imbonerahamwe y'imyanya y'mirimo y'urwego rw'u Rwanda rushinzwe igorora, iteka rya minisitiri w'intebe rishyiraho stati yihariye igenga abakozi mu by'ububanyi n'amahanga, iteka rya minisitiri w'intebe rishyiraho abashinjacyaha ba gisirikare, iteka rya minisitiri w'intebe kandi rishyiraho abacamanza mu rukiko rwa gisirikare, iteka rya minisitiri w'intebe ryerekeye ubutaka bw'ibishanga, iteka rya minisitiri w'intebe rishyiraho abagize urwego rutunganya imikorere y'abagenagaciro ku mutungo utimukanwa mu Rwanda, iteka rya minisitiri ryerekeye ibirango by'u Rwanda by'urwego rushinzwe igorora impuzankano z'abakozi barwo na serivisi z'igorora, iteka rya minisitiri rigena imikorere y'inama ngenamikorere yerekeranye n'umwuga wo gukora isuzuma ku bidukikije. Inama y'abaminisitiri yemeje politike, porogaramu n'ingamba zikurikira: politike y'ububanyi n'amahanga ya Repubulika y'u Rwanda, itangwa ry'ubwenegihugu nyarwanda ku babusabye bujuje ibisabwa by'ingenzi bigomba kuba bikubiye mu masezerano y'ishoramari u Rwanda rugiramo uruhare, amasezerano yo gucunga amashyamba ya leta hagati ya guverinoma y'u Rwanda na Ecopem Ituze Limited, amasezerano yo gucunga amashyamba ya leta hagati ya guverinoma y'u Rwanda na Kayonza Distributors Company Limited, amasezerano yo gucunga amashyamba ya leta hagati ya guverinoma y'u Rwanda na Etekela T Rwanda Limited, amasezerano yo gucunga amashyamba yari hagati ya leta ya guverinoma y'u Rwanda na Icyizere Silviculture Limited, gutiza ubutaka bwa leta buri mu mutungo bwite wayo bugahabwa Rusango Rio Limited mu rwego rw'ishoramari, gukoresha kandi ubutaka bwa leta buri mu mutungo bwite wayo bugahabwa EGHE Grand Legacy Hotel Limited mu rwego rw'ishoramari. Inama y'abaminisitiri kandi yemeje abahagarariye ibihugu by'amahanga ku rwego rw'ambasaderi High Commissioner bakurikira:
Madamu Nicole Adamkova, ambasaderi wa Repubulika ya Czech mu Rwanda, afite icyicaro i Nairobi mu gihugu cya Kenya. Major General Ramson Godwin Mwasaika, High Commissioner wa Repubulika Yunze Ubumwe ya Tanzania, afite icyicaro i Kigali. Madame Jenny Isabella Darin, High Commissioner wa Australia mu Rwanda, afite icyicaro i Nairobi muri Kenya. Bwana Sumaira Savane, ambasaderi wa Repubulika ya Guinea mu Rwanda, afite icyicaro i Kigali. Inama y'Aminisitiri kandi yashyize Bwana Isaac Fisher mu mwanya wa perezida w'inama y'ubutegetsi y'ikigo gishinzwe mine peteroli na gazi mu Rwanda. Mu bindi, Minisitiri w'uburinganire n'iterambere ry'umuryango yamenyesheje inama y'Aminisitiri ko kuva ku itariki ya 17 kugeza ku itariki ya 20 Nyakanga 2023 mu Rwanda ateganyijwe inama mpuzamahanga igamije kwiga ku iterambere ry'umugore n'umukobwa, Women Deliver Conference. Minisitiri w'ubumwe bw'abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu yamenyesheje inama y'Abaminisitiri ibi bikurikira: guhera ku itariki ya 14 kugeza ku itariki 24 Kanama 2023 mu kigo cy'ubutore cya Nkumba mu karere ka Burera hateganyijwe icyiciro cya 13 cy'itorero ry'indangamirwa. Umuganura wo muri uyu mwaka wa 2023 uteganyijwe ku itariki ya 4 Kanama 2023 mu rwego rw'igihugu uzizihirizwa mu karere ka Rutsiro. Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu yamenyesheje inama y'Aminisitiri ko ku itariki ya 20 Nyakanga 2023 i Mutobo mu karere ka Musonze hateganyijwe umuhango wo gusubiza mu buzima busanzwe abahoze mu mitwe yitwaje intwaro. Minisitiri w'ubuhinzi n'ubworozi yamenyesheje inama y'Abaminisitiri ko kuva ku itariki ya 20 kugeza ku itariki 29 Nyakanga 2023 ku Murindi mu karere ka Gasabo ateganyijwe imurikabikorwa ry'ubuhinzi. Minisitiri w'ubucuruzi n'inganda kandi yamenyesheje inama y'Abaminisitiri ko ku wa gatanu tariki 28 Nyakanga 2023 hateganyijwe umunsi mpuzamahanga w'amakoperative. Minisitiri wa siporo yamenyesheje inama y'Abaminisitiri ibikorwa bya siporo biteganyijwe kubera mu Rwanda n'ibyo u Rwanda ruzitabira mu muhango. Ikorewe i Kigali ku itariki ya 13 Nyakanga 2023, Dr. Edouard Ngirente, Minisitiri w'Intebe, washyize umukono kuri iri tangazo. Iyi ni radio y'Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Radio y'Ijwi ry'Amerika yumvikanira ku mirongo migufi mu Burundi kuri metero 1922, naho mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu. Muri kumwe na Venuste Nshimiyimana basuza kandi ubaha ikaze ku makuru tugiye kubagezaho muri uyu mwanya. Igisirikare cy'u Rwanda kiravuga ko abarwanyi ba FDLR bari muri Kongo baba bisuganya bitegura gutera. Minisitiri w'Intebe wa Israeli Benjamin Netanyahu yavuye mu bitaro kuri iki cyumweru bamaze kumushyiramo icyuma kigenzura imikorere y'umutima we. Abantu bataramenyekana bishe barashe umunyamakuru muri Mexique mu mujyi wa Acapulco mu majyepfo y'igihugu. Amakuru arambuye ni mukanya. Minisitiri w'Intebe wa Israeli Benjamin Netanyahu yavuye mu bitaro kuri icyo cyumweru bamaze kumushyiramo icyuma kigenzura imikorere y'umutima we. Ibitaro yavurirwagamo byatangaje ko ibipimo by'umubiri we byose bimeze neza, harimo n'iby'imikorere y'umutima we. Ibyo bitaro byavuze ko icyo cyuma gipima imikorere y'umutima we bakimushyizemo mu rwego rwo kugira ngo itsinda ry'abaganga bamuvura rishobore gukurikiranira hafi uko umutima we ukora. Uyu mugabo w'imyaka 73 y'amavuko yagiye mu bitaro bya Sheba Medical Center birahitwa Ramat Gan ejo kwa gatandatu mu byaje kugaragara nk'ikibazo cy'ubuke bw'amazi mu mubiri we. Nyuma ku munsi w'ejo Minisitiri w'Intebe Netanyahu yasohoye video avuga ko yumva ameze neza, asaba abantu kwirinda kuguma kuzuba no kunywa amazi kubera ubushyuhe bugera kuri dogere 38 za Celsius cyangwa 104 Fahrenheit mbere yuko ajyanwa mu bitaro. Byari byavuzwe ko yagize ikibazo cyo kuzengerezwa nyuma yo kumara amasaha ari hanze ku zuba ryinshi. Amatsinda y'abarwanya ubutegetsi muri Myanmar harasaba leta y'Amerika inkunga y'amadolari agera kuri miliyoni 500 yo kubafasha guhirika ubutegetsi bwa gisirikare. Iyo nkungu basaba niyo kugura ibikoresho bya gisirikare birimo za burende, indege za gisirikare zisagira abapilote n'ibyuma kabuhariwe byo guhuma amaso bireba mu kirere.
karere. Mu kwezi kwa 11 mu ngengo yayo y'imari y'umwaka 2023 Kongere ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatoye itegeko ryemerera inkunga imitwe irwanya ubutegetsi bwa gisirikare, ariko nta mubare w'iyo nkunga wagenwe. Kuri ubu amwe mu matsinda abarwanya ubutegetsi muri Myanmar yatangiye gusaba Kongere ya Amerika ko yagenera miliyari 525 z'amadolari y'inkunga yo muri urwo rwego. Ubu busabe bwatanzwe na guverinoma y'ubumwe ya Myanmar ikorera mu buhungiro, ikaba iharanira guhirika ubutegetsi bwa gisirikare buriho muri Myanmar, ifatanije n'amatsinda 3 y'ingabo zigometse ku butegetsi n'andi matsinda abarwanyi b'imitwe yitwara gisirikare yiganje mu bice byo mu cyaro cy'icyo gihugu. Guverinoma ya Myanmar ikorera mu buhungiro yabwiye Ijwi ry'Amerika kuyohereje ubusabe bwayo mu nteko ishinga amategeko na Sena y'Amerika, ariko ntiyavuze icyo bayishubije. Abayobozi b'izo nzego zombi banze kugira icyo batangariza Ijwi ry'Amerika ku bijyanye n'ubwo busabe. Abantu bataramenyekana bishe barashe umunyamakuru wo muri Mexique mu mujyi wa Acapulco uri mu majyepfo y'igihugu. Bamurasiye muri parking mu gihe yarimo yinjira mu modoka ye. Abashinjacyaha batangaje ko batangiye iperereza ku rupfu rw'uyu Nelson Matus wayoboraga ikinyamakuru Le Real de Guerrero. Mexique ni kimwe mu bihugu bitoroheye ubwisanzure bw'abanyamakuru. Matus yari amaze imyaka 15 akora umwuga w'itangazamakuru, ahanini yibanda ku nkuru zigaragaza urugomo n'ibibazo by'umutekano muke birangwa muri Mexique. Ibyo biremezwa n'umuryango Reporters Sans Frontières uharanira ubwisanzure bw'itangazamakuru. Kuva mu mwaka 2000 abanyamakuru barenga 150 bamaze kwicwa n'abakekwa kuba bakorera imitwe y'abacuruza ibiyobyabwenge. Reporters Sans Frontières iravuga ko leta ya Guerrero yibasiwe n'urugomo rwo ku rwego rwo hejuru rutuma abanyamakuru bahakorera nabo bibasirwa n'abakorera iyo mitwe. Mukomeje kumva radio y'Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'ikinyarwanda, mujye no kuri wa eshatu akadomo radio yacu VOA.com. Mukurikire aya makuru kuri Facebook, Instagram, YouTube na Twitter. Muradusanga kuri VOA radio yacu. Mukanya turajya ku makuru avuga mu karere k'ibiyaga bigari by'Afrika. Mu Rwanda leta yemeza ko inyishyamba za FDLR zirimo zisatira umupaka uruhuza na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibi biratangazwa n'ubuyobozi bw'intara y'uburengerazuba ubwa gisirikare n'ubw'inzego zibanze. Gloria Tuyishimira akurikiranye ikiganiro izi nzego zatanze mu mpera z'icyumweru gishize. Ni ibiganiro nini byibanze ku mutekano w'abaturage bo mu karere ka Rubavu. Byari byitabiriwe n'inzego z'ibanze zirimo abakuru b'imirenge, utugari, imidugudu, abashinzwe umutekano mu nzego zose n'abandi. Byasaga n'ari impuruza ku bayobozi k'umutwe witwaje intwaro wa FDLR kuri ubu wasatiriye imipaka y'u Rwanda iruhuza na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ugamije kuza guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Umuyobozi w'ingabo za Brigade ya 301 mu turere twa Rubavu, Rutsiro, Nyabihu n'igice cya Ngororero, Lieutenant Colonel Byarasa William yemeje iby'aya makuru. Aho tugabanira n'abaturanyi bacu wenda biza kujyana n'amarondo ku mupaka hose hagiye FDLR barahari hafi